ole thlir tu le ngai thatu dom takte in zawai in chibai ka han buk chewa Mizoram State Legislative Assembly Budget Session nei me kania atop kan khar chhodo nai ta a session kan nei to chuan angai nom pol takani ome kum masalam session kha chu ZPM sarkar khan na anla thok tam lova thil thar lian tham han chai lui tur kha a vak lova anma ni ngai point sei tur an langa tok lo le ani kha tunrum budget session zat zong angai nomin benga tlaya a mu nom thei kher mai kan thriat treu angin budget session hi chu parliamentary debate ania in nial tur le in kal tur ania ruling lamin an policy le an budget te opposition laka ven him tumin thei to pan chu tur ania tin opposition lampoin ruling lam chu an policy le an program an na tho dan te a thatok lo zia thiamang tokin an ron soi ve bok tur ania hei kan MLA puma dong a hian budget session kal mang le ni phung chu a riat chian mel khop mai a thanala hi soi ve vak ma hi chap bang reng khopa ama ro chu helama tang thlina bi lamania khalam kha chu khalam sei tura da mai la theng karia chu ban chu helama tang hian angai do kha han sei chun som le la thome tunrum budget session chunga demand soi ho na a hot thin le maya Abikin Education Department Education Minister Dr. Vanal Thana demand soi ho a hotin boru ka sang le ani kan RD Minister Professor Nilo Male kan Health and Family Welfare lam pirin puye demand chungchang a boru ka dai rui maya Professor Nilo Male pirin puye te hian opposition chak takara an department malak na thatak nan veng him zawa an demand te po phur takinan pass pui ani Education Department ero opposition laminan pass pui thei lo thunga soi ho na po angai nomin a hot thin le ani kha private resolution lut zinga maktakin house leader kan chief minister nilai pulal doma resolution putlu chu pass ani tlat lo mai peka pass mai du lo zinga ZPM MLA pi berili atel kalmok mai bokani select committee ya hian referila tiang chon en non le a soi ho le ni ngei se ti in rodna karon siamani pu speaker kalome he house kan tho pa pass the ngei ni se kan du ani kalome so wang chon select committee ya hian refer mai ni se ti kha karon din pui ni pu speaker kalome ani chu wangin a thei chuan he bill hi withdraw ni sela a ran pa a Council of Ministers tepon han approve le aron chop chua le ani lo point heti ngau hian e kaltlang pui lova select committee ya da thei ni se ti kha karon din chu pui ni lo me adik krang maya advantage la lo tlang hian withdraw ri mai sela ti chuanin dan tharin lo pulu le zok la kan lungar wal ber zok a han pa act nuaya kan da chuan kan kal zel tura hian a him lawanga kan namtan athalawang chu wang chu khongai takin kan house leader chief minister GAD changtu pulut tu hian hemi chungchang hi chu withdraw mai se kan namtan athat kering kalome bill putlu zinga Mizoram State University Amendment Bill 2026 HRDC Amendment Bill 2026 le The Mizoram Marriage and Property Inheritance Bill 2026 te soi ho na ngai nom zuala Mizoram ngor nging dot khop bill ania angai nom le ani heng sesona amendment bill chungchanga hian opposition lamte an che thakop maya ruling lam hian bill chungchanga chuan andin mun le an tran chan an veng him zo lo lek thin ni na langani ain silama tangin pungun lian chungate MLA lamatin pulal chan damaral tele purabat ro moi roi te ten ruling ZPM ministry chu mupuinan kap dup rang maya bil chungchang debate a hi chuan ruling lai ZPM lam hi an hing deuh loi ati thayome nakina thuk le zual zokin kan lu chil thuai tura ngai la heng bil rang rangan soi ho na ho kha angai nom thin le ani kha private resolution engineer gin zalala champhai not bill tuina putlu Mizoram tana ZPM sarkar na tho hi atha kan ti ni kan lo mani ti kha opposition lam tan chon pass puya har le dona
an hel ngang hle ani kha soiho na po atang tha et ot le bokani atir phata governor thu soiho na tangin boru ka tang ngal at maya tunrum session chu angai nom kan ti lo thei lovani session tran tira khan governor thu soi kha soiho a han li phota he hi ti dan phung pa ngai ve reng ania ruling lamin governor thu soi tur hi zia sakin sarkar malak na ro puile fakla ka ni nalai te an soi tir tlang pui thrin ani hemi chungchang a hian thu soi hit zet mai tam hle a purabat ro moi roi te hi akal filor deu bi kem o ati theya governor thu soi chu dot mai ani thule a thu soi tur draft saktu te point sheuman ti tur thu te pathian ne na ngai daman dil hi larin thu te aron soi ani mani to soi hi du tok mai sela na te kan ho tu te hian midang le zel te to tan soi tir ti hi karil ruwa oma he sarkar hi transparent sarkar ani mi alo dot governor soi tira transparent administration nei anga he sarkar ina ami puisiata governor speech an ziak ngam hi a pui in ka ria a ziak tura draft tu tur te po hian reu man tin tin ka ringa pathian ne la ngai dam ten dilang em o kati he speech ziak tu te hian chu tiang chu he se sona governor thu soi ron sel jinga he trong kam hi apui rem hle maya ZPM flagship program te po aron chu ho thiam em boka governor thu soi chungchanga chuan opposition lama trangin purabat ro moi hian ZPM aron bein na bera aron beidan po hi anal thei khop maya puti bi silal ven chung le pumon poya punte ZPM hian nei lo ngat sela chu opposition lam hian governor thu soi hi an ching phar na samai sia ruling lam hian an defend zo lo mayang ti a lo om le ani purabat hian aron vom dan hi ana in anal angreng sia ma se ZPM lam an duai bik lova puti bi sia te pumon poya punte tele kan leader pulal do maten thu an ron soya governor thu soi bi khi chu ne takin ZPM lam hian an defend zo ni in alangani session chung hian purabat le kan chief minister pulal do mate tongkam man an political rhetoric anat hei bera pudoman purabat ro moi laka political rhetoric man nat ber chu work order tel lova napek chungchanga kalpa lo thok rui ti ho kha alisin kan ron peng che ati vel kha ni home purabatan temporalos zau mai peka pudua mi mal nun lama atruan zau maya gengtok lama upa ni na trangatlak wang theina khople zu ahan me bela rem lovin topic tranga lataka pengin pudua aron ka pop maya hi purabatan pudua laka atong kam man nat berle abe ina naber ani hiel ome simasta poiti to a Kung min la pelawa kabila non dia rikota lom si lawa kan speaker sarkar suma gang to khopuya sarket hausa upa te tan potla upani na tanga tlak wang na turang si te po hi soi hi thangem oti theng hi kan ngai to ve soi la to wang chuan zu in na sat lut tu ka wanga kal thelo tiang chi te po hi soi tur hi oma se min ngai dam ula dole expand in dole kha ka chu speaker kabia po khena political satire politics strong kama le lamte thiam taka in beina lama hi chuan kan chief minister hi a ai khi wa sang fal le a hanui deu hak na tur hi atam thin le ani puduan MNF lam a beina moi le nal fing taksi chu athu soilaya puthang te dampa MLA in point of order aron tingun lutukha angai theitlat lo maya hansoi thui lokila puthang te hetia aron tlin le taksi a hian mitam takin puchan te chanvo leader of opposition hi chu boi tura an ngai mai chu soilo MNF lo om zel tura Mizoram chol nuwa MNF suai tu tura tana aru ka in sui pona om ang hian tam tak hian an ngai ani assembly level a po hian puthang te le puchan te hian game ran dai an pani in car game hi an play ya che thajok ni in chuna boruk hi a om deu ni om takania chutiang boruk chu om lo po ni sela ZPM lam hian an siam chop thiam em maya mitam jok hian kan mu thiam fur maya chutiang boruk le game ril lu tukara athu soilaya puthang te ron ding fo mai chu pudu hian eng tin nge ti he pu speaker puthang te hi chu tha thiam ang u
dampa bial tu MLA zom tak puthang te hi chu hre thie mangu adin hi ngai ania ahan ti zau mai peka helaya pu duat thuak chak zia le fin zia te puthang te nal le thiam tak maya ahan ka zau dan hi chu arilin anal thlo tani puthang te dan po han din fo aza thlak rum thayo me Speaker, point of order, voi ni na. Kan fevek khak hachu atelvek kan ti na po khan. Thu thar khani lowa. Repeat po khang ai lem lowa. Ala demand sai dula te po kan speaker kan member zom tak puthang te adin hi ngai ne ria thiam puyang ama motlat engpo ni se MNF khuna chuan an thlen chin chu engpo ni seng an lo khal lum ti khathu dik ni an lo khal luma chu wang chuan ti nun le nga ya rivalide le turin indicator pariat min tuka chu kan hlen na wangin kan tinung le ni he thu he puthang te po hian a pai troi thei mai bik lova remchang ma sabera pudua aron beilet ve tlat maya budua thu sei du dan hi party dang dem na le sarkar ma sa mo pu na hi atam ve reng la taka chu remchang la in puthang te hian pudua chu hriat thiam angai thu le ruling ni ve ngai lo opposition ni kum tin mai alo ni bok nen a mentality lama a heng mi dang han dem te hi a than nan to ati vel zong in aron bei ve khau maya puduana ma a gol khat chiang le nal zet maya ron khung kha aron tinek neka aron sut ve ni hian alanga pudua fin ziaron langin aron kap let le nga la puchan te le puthang te ding rual thin chu aron kalpa le zau maya puthang te po ain veng man lo mai theani atum lo devin puduan alaka gol akhung le hlau thunga te hian thaba nei ranin session chu aliam don ta ni melani responsible government aningam lomi Who speaker? Ne. You think here in mentality to melaril ruput laklo. Who speaker? Sila chalomi Wang chuanin kan siam te po hriat thiam khangai ka hria opposition rei taklom to khachuanin khalai thapai ahar sain ga ringa mian khak zau ang chi kha hriat thiam na ri vela thai ka hria maya chuwang chuan rei takalo sarkar to khan Congress in kum soman sarkar chugin district panga lo puanga engman ti man lo ma se tha kan ti ka implement mai leiba kan chiar ngai lo ti zong khan kan kal lo chuan tu te mo kan mo pu zel kha chuanin a fel lo wing ka hian poni sela a soidan ki kha thak ve lek tura be se te la thamai lo mo ti pu speaker le kan house leader ngai kan so tani ole pu speaker kan member thar kan senior member le kan leader of opposition hi man ni tang to khan tu so en chuan ding rol thina dolan party chunga loin be sela helai le ze ison in elo sela thain ka fia hello po pu du hian political satire mang zau maya hei anen le te ang ten engineering college te po sa ni som pa ko khan prime minister an lo hon tir dai to a kong po om reng lo tui po om lo eng po om lo faculty member to so lo grade 4 pakhat pon la point lo and thing a prime minister khan hon tir ngam okati cho kai ni chuan tu na hian class tron mai thei turin thei to kan chua trul zong kan ti me ka kum som panga chunga ti thei lo kha kum ni chungin ti kan tu mani Pu deputy speaker kum som panga chunga ti thei lo ti kha feel as well so thain ka hria a building te alo in ma house na zong kha tu te nge ti kha ati ma sa tu te ka so ve sala male atiro kan house leader zam tak hian speaker khala khan congress khala ya building kan sa kan ban lo khatiang kha lo hian be kha thani kan tum chuan khatiang ma kho ma sa keng ma soi lo thin kha chu fel lo building ten lo sa ma ro chu kal ti se lo ti lo ta lo ti kha chu sarkar kal chi a kha chu ti ne ro chu thudang ne ro se congress na kan lo tho ve zong kha ada zero kha chu po deputy speaker party pakhati kum som ni chuang an sarkara
party pakhat hi kumsom pasari vel sarkar to boka khami chunga ti thailo kha kainin kumni le ti vela hi kan ti done ka ti mai ni kadua gen to ka kan kal kha kumsom ni liamta kumsang ni paruk kumkha ani a ni khat kan chama kan thlen hun tak kha ka khetalo 145 vel nin ka ria hetianga le lampol han kalpa le han chei kol vel hi chu pudu aya master hi anom bik chuang lova le lam tan chu na huat thala du khopang le pudu hi kan siam nei to chuan sense of humor nga ber ati thaya ama po hi perfume thu thiam tak ani hian a hriata tongkam tam tak a cher chuak to ni hei po hi soi thuya chak om khop mai ZPM MLA zinga sense of humor nei sang ber le thuak chak ber mai chopchila mi chandan thiam ber chu pulal mon puya punte hi ani ome ama hi mi tang thayania or phiar tronga tang chi nia athula hi a hlomin a khal thachina fiam thu pai tel ji boka a thuak chak zialan na pakhat chu ngulian chungan Chief Minister Special Package dongsi na thona na manglo engatan ma mangjui lawanom thu asoya puduan report peturina hantia punguna chuan chutiangin adong tu lis engma shil hriat anni velo thu te chu thiam takina ron soya pudu kha tal bui lek leka bial ngai saklo angjong khanin pungun lian chunga kha aron chang dewa pumon puya punte ron dinga ti hian pungun lian chunga churon ale thal zak maya adong tu te lis engma an hriat lo thu soi sia dong si na thok thale si lo tenen lam aron threle box sia engi om zieron ti khau maya nial ngai na wang hle ni pumon puya punte thu soya hian nui na tur dikle tak box hi a om thina a thu soi hin in om ngai lo bokani ani hi chu mizo pa tak mai ni a pase hele huai sen luru ring tak mai hi ni rewa ei ruk ti vel po hi a tuina lam ani mel lo khop mai MLA zinga po hian akut fiber te zinga mi ani ome deuh mai kan sarkar lai in Assam Rifle in an raman han chuasana anan chuasan chiang khoba drak small ve ho nan an lu an san riak na sat ya mang an nga thak khopin Assam Rifle hian an chuasan chiang ani prayer kum tin state day hi state kan ni train February som ni kan lo lom china pathian ne na lom tu soi na trong trai na ne na sarkar program voi khat mala mang ngai lo Meri hina pelta e zo thido who speaker claim min se thiam te state day of prayer hi ro pui ke tia MNA party lam te po hen kan soi me nga han soi sel nge lan tu man singa tharau mi sel pudong te ron lam vak mai sia an soi sel vak tak tak theilo ani pubilal chanzaw po atang theile maya trum khat khachu akal filor deuh ma mo ti turani a purba da omlo laya seson nom ziele nuam kan ti khop maya han tikal mo mai khachu akal filor deuh lekni chuan a hriatani ruling lama an soi thanlo chu da thataila MLA tang na theiber chu pumon puya punte hi ani ome atang em reng maya opposition lama purba da hi atang em mai boka athuken ro puin atak thathin viau na in atang ul deuh thina athu soya boi deuh nuai athu soi a boi deuh nuai pha thina ni session an tran chawa aron ding thu soi bul tran nan man mo memin pu speaker po ati man to lova spu aron tinghal ringota in khel chak to tang lutuk anhan tha chia bek voli ngalang vel ani ome aom ze bo thaka thu soi lek te po anei nual mai ro te ro somam Ole, speaker kalome. Hey, so ting tu ten, so ting sarkar ina le wang le price support of ape ka wanga ham thatna dong hi heti lo zong lo deuh hian sarkar budget ami ti thek lutuk lo zong hian kan economy hi asan pha chung lo thei ve tlat mai ni sarkar in rol lo na tura sarkar a in rol hian a poi thina sarkar in rol lo na tura in rol lo ngam hian ka soye mo ka
เนี่ยผู้deputy speaker มินเล่าเอาบวยที่ชวน session chunga zona mei nei le politics zonga in cha chu tumna hoi zonga zona chan hlei theilo pathum vela om boka edic center iweno hriat pui tham nap khon chungchang le tui ko chungchang ania hetiang zona hi atel ve ji thina session a hian thu takalak tur nge lak lo tur po a hriat lova nikum session lama champhai not bil tu po gin zalala po khanin a zona dampago hian dampa savom engzal nge om hanti vel te kha zot ni in ga hria a hawang reng hle ani tin kan health minister pirin pui hi nu fel takle zpm ministry chuan zpm ministry pumpui tana chuan tham khopa na thok thra ani ti chu kan hai lova ma se number le figure chhir hi ati lei thei thak lo thunga athiam thui tura ngaila rin pui putilal limpuya zona kha kan changa max contribution hi hetiang hian kan hmu dan ani a I sum kan hmu dan kha min zot ning ka sia pu speaker adikim state GIA tang hianin kan hmu to le kan hmu tur a hi nei sa hi tiang karon nei sa min zo karin deu wangin state GIA tang hianin crore somruk ania government employee contribution tang hian kan hmu to za te su crore sang khat le ni lo crore som pakhat le noi som kwa le pakwa le singa le som thum le panga ni a pensioner contribution hi professor punilo mate na an thok thale maya tin opposition lama puchan te le puro ba ro moi roi te tele midang puthang te po an role an ron play thakop maya zpm ministry budget le an policy te ning dot copy an ron vom zowa tin ruling lama puti bisilal ven chunga te kan house leader tele pubilal chan zowa te pute te mar te poning chu zpm policy le budget te thiam takin le ne takin an ron veng hima an ron defend zo hle ni in alang poka uluk takin kan la ching le tur ngaila kan la react zel don nia engponi se kan du tok photanga thupui dang nen kanin tong le thui don nia